Avala muthethani wa umuthi tukwitha tinenanisia yulu wa Mbesa na Mitwaano na indi withana kwa Veronica Siombua ni kwitha ndikwete mweni witu muthethani wa umuthi thini wa studio cia Mutongoi na indi musiaisia ndio kulia Mbesa ni sitha sietete mawe kunthini wa Mitwaano waku na indi wisilia Mbesa cia mundu muka ni sitha sisia musi kana Mbesa cia mundu ume ni cia musi sisioka kwa kubi ni masia kana Mbesa cia aume ni sito na cia aka ni ciakwa na indi musiaisia nukuona owe wailu kwitha Mbesa cia aka sisio na cia aume sisia mavata mamusi na indi musi waku ni witha withitu na maweku maumanitwe na Mbesa kana umeona mathina nthini wa Mitwaano waku twina mutai witu muthethani wa umuthi na indi nukutethecia kukonia nziela ya ilite akavikie na kuta na nziela ya ilite na indi musiaisia utumani waku no tumendina namba itu ya studio ila ni ile 395 ile 395 oingine otu atiende wa mitandao ya mikumukaniliye wala Facebook tukwate na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV na indi inaodho chana moko ili tukavikie kwitha nthini wa kilungu cha amuka tukavikie na kutawani mutai witu na tukavikie kumana sio Mbesa sieta mawe kumaunthini wa misitu na isi alasima Mbesa si nthini wa Mitwaano na Mbesa cia aume ni cia musi kana cia aka ni cio cia ile kwitha si cia musi na ini musia isia mausungio maku witu manthini wa namba isu ni nakutavia mitikilitu kavikie kwete mweni witu muthethani wa umuthi na ini tikali nthini wa studio cia Mutongoi. Asante. Nulikanye musia isia wita wata agumite ba nginya tulikendeni wa unena nya witu kama siro ni to wana station jue na mumite ya Thirifa Mafoko sub county. Yes, ni mutavania na at the same time ni taandu. Yes. Asante. Na indi otondo wewe unena nya witu muthethani wa munthi ni wa yulu wa Mbesa na Mitwaano nundu tuni maise mayuto wani mundu utekindu aume ni maise mayuto wa mundu utekindu yo Mitwaano no ngina bethe Mbesa. Okay, oyu Mitwaano ni sana Mbesa si factor lakini ndweza kwazia ni factor ya yani ni factor la ile ni lazima wewe na Mbesa. Yes. Bethe wabaidie kana niweze Mbesa sitho asiendeka kila bandu you current rokekenga kana bai bandu be ai Mitwaano nduku thwenda Mbesa kana nduku thwanapata na Mbesa kulingana na maundu ala mekuo yu ona kuye ngozi kana kila kindu ukeka lazima kwethwa na chau na Mbesa ono yukuma bako bikova bandu bakuve na Mbesa bandu kwa bandu Mitwaano ni Mbesa ni zitha yendeka lakini yetho factor ya kudetermine pala muendete nundu kindu chambe wendo bo wamina kwenda mundu Mbesa zioka bandai ini wichi Mbesa sio lazima itumike na nisiendeka. Yes. Oni wago lakini no kwithia sana aka maikudwa ndo cia Mitwaano ambasi ambo sisi mundu ume usu no thukuma withukuma we wa muthemba mwa Mbesa cia kumusala wa kwitha we ana hata wina kakali wina kina sio Mbesa isu mbingi ekaisia mavata maka waida mako ya makwigwika na maundu makila muthenya nuko na wi wailu akamaitu makasiasia mubuko wa mundu ume wina chao nikenda akavikia kwitikilia ngoo yake kwenda mundu ume akavikia na kumutwa. Okay, ukwedi ni ati kana we ndo twa kana we ndo twana pesi ndo binge muno mundu siasia na kila mundu e mawoni ala make wethi ya mundu ni wandikite angemele na fashion kana mundu ni wandikite maundu ala qualification lo kwenda chao mwitu ni kana mundu umone lo kwenda mutwa na kindu kila the most important Mbesa ni sietha wasi factor ni bongo aziandie ndo in system no ndupendo niweze ndo ndube ando amwe maumeta musie beange meba I love you tweta kila mundu na wethi ya sana ukienda Mitwaano twazi we safu sana Mbesa isietha wasi factor nundu wakito sisi abeando wegu amena ushunda mundu wake asia atwani atena kindu atwani akazombani kanza kio kumusi na maende ana kuikia ngai na last remeso wathimo kwa uyu nitegemeana mundu sana andu ala mekala kishaki kana musi methia wa Mbesa yetho wasi factor nundu be andu ange wethia mundu ni mwambiwa kwitha mwena uhusiano na muende ya na relationship na muende yetu ugethia Mbesa bai bandu iko usika nundu we for example kwenu ni mume toto yumwe wendo komana na mundu uzi bai bandu mutu me Mbesa ona mwena siringi yo 10 kana 50
lakini jube andu ange na mwethe abe kilasi chandu chethe ana mundu ni musomu mwitu ni musomu kana mwana ke ni musomu ukethe awaya asia number 1 nditwana ndewe yani na ungiaka asia nake lazima evo yani unaona kana ungiaka asia nyiti lazima nitwawe ni mundu wembesa na ungiaka asia nyindi twaone mundu tembesa unaona lakini juu andivice la nitwa nenga mundu ni ati sana sana wetwana wareto sisia mundu ume kana we mundu muka kana mundu ume mundu muka asia enda kwithukisia mundu ume akakodia we mundu ukwenda ndwai ena vision kana maoni make ni mau maishani nundu akaingi mayenda maisi asia physically kana uthio kana mundu ena ngali ena mbeza ndi mundu mukola mui asia mundu aendete bawe na musisia kiliko chake kichau ya miaka 5 yukite ena maoni maishani make yu akaingi masiasia mundu la mui asia kana mundu ena vision maishani kana una twatwana nake no tutona kwikalania vision yake ni miau kana tukaendea na maisha undu maidie nundu no withote na mbezo yu no itho wina chau akiri kwa kwena woni kana miaka 5 kana 10 yukite ukethwa na mbesa yu akaingi kana mundu ume oisisia wetwana ni no ne advice mundu kana waire to sisia vision ya mundu usu ni miau unaona aya no wethia mundu unge wena mbesa lakini wethia weazia wendo twa ni mundu wena mbesa na ngali lakini maisha la mundu usu wekala ni mathoku pio maina mugo nondo you for example no wethia kana mundu ume wena mbesa na timotwana alafu for example wethia you when ndwazia wendo twa ni mundu wena mbesa no wethia maisha lo kwekala maina future yani no sisi wo kona we ena mbesa lakini wa musisio kala thayo wo na mbesa hii aichi yes you whether you wa minoto wa ni mundu uzu akako mistreet kana akako tumia nai nundu wethia we na mbesa wendo we na kindu na ingine wethia hata you for example mwitu aendo twawa ni useu kwetho mwitu onake ndakethwe emuthei ethwa na kindu wekethia yu mundu mona woka kwake nungu kuheshimu akona mundu bala ni mumizie kwao nuna atetha cia imake nuna atetha cia inya ku ni mundu stable na wethia mundu ucu ndeu kuvuthia muno nundu akazizia akona yu by the end of the day mugikomana ona kuwesa uyo sawa yes na indi uneni waku waandilikanya ondo ndini wa kithio cha mu Africa na sana sana ukambani ni wethia maikwikia kana mundu muka kana mundu ume no atwae mundu muka wena mbesa mbingi kwiwe kana wena museo kwiwe kana musomu kwiwe ukethia ti ila mbesa cia mundu muka o ila cia kawaida ukethia labda mundu ume ni muandike lakini mundu muka ni wiandikite ena maprado make ena mabiasala make pe makosa mundu ume kutwawa ni mundu muka wena mbesa mbingi muno kwiwe mundu muka kutwawa pe makosa mundu ume kutwawa ni mundu muka wena mbesa mbingi muno kwiwe mundu ume kutwawa mundu ume kutwa mundu muka wena mbesa mbingi kwiwe that's good now you were there for example there umiange masiazi makona metha omerisi wethia we mundu ni mutulubyo ni mututu yuko wendendo thukuma endakite nitokititwo twa wanu mundu muka ibo wetha wethina lakini uketha we mundu machua wetha we machua no wetha we ndo twa ni kibeti kiku no ezi ndo twa ni kibeti kiku sugar mami you uzuti mutwano puzu wetha wabengo isie bandu lakini ukethia mwetu uzu ni mundu munenganite ndaya nake ni mwane na mwegwa na itho na mbesa na kundu nacio kila kibo mwairito nengane ndaya as long as ni mwanengane ndaya ona mukatwana baithi na we bandu na kinne benda hapo ukethwa ben ndaya yesu relationship yesu yenu mukethwa kana ona kueta mundu ume nundu number 1 makozala methia wa nundu sana sana tuyotapania ni tutapanizia ndeto ya Ngai no wazizia Biblia neza Genesis 3:16 yasia kana langa iwa nenie na mundu muka amwiye kana we ukategemea mundu umesa cionthe na isu ni Biblia yasia au na nduleana na ndeto ya Ngai no mena kila Ngai wanena kiende ya throughout generation after generation na miaka yokite magetho maendeara user ingine na asia kana mundu ume ni uze ukwetha we na mbezo itwa mundu muka nundu ketho mundu muka eiwe onena mbeza isu asia mbandu mundu ume umeona ku mundu ume ketho na kileko kiseo
wanenga mundu muka ethwe ai provide musiene kana ena mbesa kwi mundu ume ni ukutikia na mundu alangi onthe mamusi pethi wathi against ndeto ya Ngai unaona nundu yu mundu mukoni uzoka utwika chao ta mundu ume musi oza responsibility ya kuyuta mundu ume na nicho gitumi ni use muno kwithwa kana aume aingi ni masiasia mundu mukena mbesa no ethia mundu mukozi alikanumba yu ni mwambia gwikara kwathana ku yani niwe kuweta nundu ena mbesa niwe wosi responsibility ya mundu ume ya kuwaleu ya kutwa ciana sukulu nake mundu ume akiara osa responsibility ya mundu muka yu betha wabaidyu nundu aume aingi lela wete kilande to sio kosu wethwa wekata lakini mundu muka mwina ake nuka akasisi akona ekani embawe mundu umo ethwe na biashara niguo atone kwikata ko provide kana kwithwa aimanthi cia chau ciana uzi ko you know se kwithwa kana weta mundu ume nivendeka ukethwa wina kasimu cio kethia wina tuvesa twaku ciana cienga twa skulu no to no kuivia school fees no to na kwethwa no ivalent uka ivalent tikwetela mundu mukaka kuivia nundu mundu muka lila wambe yo kutethio nao kuune nyiva ni nyingwa ngwikata ni yupane ni kusema ni nyiki la kindu oza responsibility ya mundu ume no ethia musio sundu ikalikaneza nundu na mundu ume wona to utumiwa nai yu marriages yo iza kwana ngikabandai lakini yu eta mundu ume wena mbesa na no provide kila kindu ona mundu mukage guciaisia kana kibeti chau giguciaisia yuruke kona mundu ni responsible family man kikethwa kina muvura nikikukunenga ndaya lakini yu ethera ke provide kikunenga ndaya ya chau yes asanti na indi we tunatusomea muswa we ndini wa mwambililio kiu necho chumanitwe na okethia mbesa cia mundu mukani ciake na mbesa cia mundu ume ni sito uniwe waile okay you statement yesu yo mbesa cia mundu mukani ciake yu mundu mukamui mundu mukamui we mui ni wairite kwithwa naku wita mundu mukano ndi mutwano mwoka pamwe mwairite musie ndwe ti mundu ume peke yake ona in fact yo Biblia zo ni asia kana mundu muka utekeliko ananga musi wake Proverbs no njo gwaju many times musie ndo ananga wani mundu ume ukweli ni ai musi wananga wani mundu muka mundu muka utena chau utena kiliko wino jo wewa most of the time ni ona ketho we na mbeza cia gwita mundu muka mundu ume we ndena right yako insist kana ni wairite kwika kindu na imbeza ciaku lakini oni ala vizo nundu ona mundu muko ona kena cia ina ciana bala umete unaona yu akainge methe wa mayasi kana mbeza ciakwa ni nairite utethia inya kwa na nairite utethia ithi yakwa ini which weta mundu muka yu mundu ume we ndwairite insist muno aikana no kwenda mbeza isu sana wairite kwikata wairite ukaekeo akethwe na freedom ya kutethia cia imake na ithi yake unaona lakini wethe ayu mwetandu muithie pamwe na kwina nindi kana beka bata koka musi ni mwairite kwitana mugazia we mwitwa inya wina mbesa hii na kwa ni nai no tumbania tukeka MBCD you wethe avune agreement lakini we mundu mukaka le ayu naturally to yazi yu atena kithiko kizeo akazia no mundu umendo arite kwithwa yu I know mukozane nundu ni wazia nundu ni wasiaye nundu wasiaye ni wasiaye akazia na mabata ange tofauti wairite kwitikela yes na indi no kuona mitwano ili kama isione nundu wa mbesa of course muno ata nundu you for example ni wethia ni mwatwana na musi witha wana mabata na yu mabata ni wethia andu aingi mena mapato kidogo kana mundu ume palo manda mbesa ciuma yu ido kwata end month yekuyana musi no wethia yu nake mundu mukola watwa kana kiveti kina maitanji maingi muno saingi nikikwenda usukwa nikikwenda kwikia ngwanzeo nikikwenda thiauti nikiendo ichathini nikikwenda thichathini ciana ni ici sukulu wethia yu kwena mabata mekwara no wethia yu nthini wa andu azu saingi fuketha for example kiveti chaku kana mukaundewe yani bayambe yoete chau ngusanicio nundu yu kiveti no kisi gikona we mundu umwe no wenda awe yani ona mbeza kikwenda kwelewa kana ni ciana ni ikwena mabata ala mevo no wethia tupeza wa mbanje tuikwena you kila kevo wethia you for example umwe wenu kana mundu mukani wasi aye mundu mbeza tita iko tita sana misiela andu wethia umene manyusa muno wethia you mundu mukozwa na umiange nundu mai wethia mundu umila sokone we andu ala wethia
kalopo kanenga na wo mana kana marafiki maiko ya no ko gakunda okendo na mundu umwe ayuka musie mulevi na za hizo mahitaji mayene yani nesia yu ndweza kuelezea kibeti yuka kia tuone thoya yu kiona wikita kwana ngambeza chaune ukeni na yu ethe yu chindu izo ireza enguzanicio nundu yu mundu ayambe yakwasi ange hapana mundu ona ndathetha ciana ndasomitha cia yu conflict yu kilabu nundu wa mbesa yes na mitwano ila itena mbesa mitwano ile itena mbesa most of the time they are in understanding nundu yu andu azuni mazoea maisha ngumu twa ukela kwa cha ti lazima tunywe china iya waketha beno brungio bukana strong tea no kusebya twimya na kila mundu aidi chao aikwatia maundu make ya maisha mandu ma muthemba to maithia wamena thina la mwingi muno nundu kibeti number 1 chazo waije thina wethe acho ikunja isikunje no zawa maisha masonge aya bando no kweta thina nundu you for example bai mundu wethe we muyani onene thina lakini baibeti zingi ziazo waije wethe ayuzo ikitakuboya mume ikasia ngaike totethia twese suomwe twesopanikiwa tukwatembeza twekaleta andu fulani umeona kwa umesiezwe tena mbeza sana andu ala mekala ushago wenewezekana andu ala mitwano mingi according to the standards ila twekete mitwano mingi la yana ngekane andu ala meka hapa ni areas kana ku townini mataunini lakini andu ala memusi mekalane hizo gethia mundu uzo na kamwana katwana kena miaka 30 kana 20 kana between 20 to 30 andu azuma atwanie miaka ikomi mithelu na megalaneza na kwanza ona kibetio na muume maiki yao na ya tumeke yao slippers mundu akathi mundani kwema na isioka makosana mundu athiko aitungwa ni asia immediately lakini ko ilo bitu akosana for example nena kututwanire yukela mundu athika wangwa njaji masako wethi andu azu na asia imuzima hisi na mundu weze kila kiende na yuwethi amitwane zuni eta thina muno sana lakini mitwano ela imuzi nundu andu azu mayazo ya chao nundu muzi niweze kuima pata maingi muno lakini ko pressure ya maisha ithi awa yoro muno nijo wethi ayu most of the time andu ainge kana mitwano ela ithi awa imuzi andu azu maina mbeza na mekala maisha maselvio lakini ala mandu aya ni aba ilo bitu wethi ame pressure mbinge pio yes nani dikita isa inunga tuwe kale musikana musia isia windini wa kilungu cha amuka valatu unena nisa yulua mbesa na mitwano naindi wisilia mbesa nisieta ama we kundini wa mitwano mutwano waku no ithe waetiwe ni thina ni kumanwa na mbesa ingi ndio kulia mbesa sia mundu muka nisia letha si tethesia musi wake naindi musia isia utumani waku utumandini wa namba itu ya studio ilani ile 395 ile 395 oingi no tuatiendi wa mitandao ya mekumukaniliye bala Facebook tukwate na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV kilungune wina kwa Veronica Siombua na mutai witu Anastasio Njue na ini mitikini tukwate mautumani yamwe alamwendeye na kutuma ndini wa namba ya ile 395 na ingi umwe ite nita wa Natasha Kuma kilome imbesa nitere ya mutwanoni nundu ona boyfriend aituma ndu na mwetu nombaka pembesa na ndi woni waku nitunengetenda ya Mutongoi TV nini madhara ya mwanamke kujua mwanaume anafanya kazi ya pesa ngapi na ndi ekulia mundu mwa kumana mume wake athukume ya mbeza siana hata kwitha na madhara mauka na kwitha na kweta na sia na mathina mau kumana mueme ethukume ya mbeza siana ona we open kana musi mwe musi ni for example mutwanite Biblia yasia kana mwitha mwe na mwe ni kwasia kana baitha wabekembithe katikati wenu kwa ile ndoko kwina openness baire ndoko kwina secret na we mundu ume withia andu ni matwa ibetio tofauti ukethia beange mekwasia kibeti chakwa kiali toma ni kwata mbeza siana beange mekwasia kibeti chakwa ni chati tukutho kesi ni kwata mbeza siana na yu kila nye nitona kwasia kana kuta mundu ni ai kibeti chaku for example mundu ume ena right ya kutapia kibeti chake mbeza ilo kwa nipo kibeti kitho kikiania I end month kana ni mume akwandikitwe bandu na muthia mwi ni expect ya mbeza sianona niguo kiketho kina expectation sie urukana siende muno niguo budget ya musi yoka ukethe acho kika budget na ketha mume na budget yake mbeza ni sie kwa budget ukethe kibeti kiki ina chao ki na maundu ange ngone kikwasia kana mbeza ni ikwanango you ni useo kwethwa kana mundu ume ena masabu azuma akutabia kibeti kana you ni kwata mbeza sianona niguo kibeti kiki chao
ugika mazabu manzui maundu alangi yonde ukethwa budget isuwe ni wisi wita kibeti yes na betha wabe useo muno nundu nigethe azia kibeti kwithwa kitena pressure ya kana mume wakwa nukwananga mbesa kana nukutumia mbesa na yes. Asanti. Naindi aume alama tatavasia aka mbesa sio kana mbesa ile makwata kila mwai no wasie kana maitha na wekeku kana maitha mekete ibetisio nundu waingini masia nema utabia kibeti cha kwa mbesa ile ngwata nundu no kike ABCD nema utabia kibeti cha kwa mbesa ile ngwata nundu ndikeke tena sinusia muthembosu kwa mautabia kibeti cha kwa mbesa ile kwata ni wona nyoa kana ndukikite kana nduikite mutwano wenyu ni mwanazi unundu nange Biblia ndi azia mwatwana mwimwe umwe na yu mundu ume mbandu aume yange methe wamena akili nundu mbandu no siazia mundu la mwenake no izi mbandu mutwanite no witha wawisi mundu la watwane mundu wa muthemba mwe nundu twende no so mandu ona mbandu ndukazika na mwitwana na for example mwitwana na kibeti kana mundu ume witwana ni witha wawisi 100% undu mundu mukozi undu idi kana mundu ume undu idi po mwende no stand ona mwende na maisha ni pe mundu mwikalita miaka 20 yogeza ithi kana hala mbona mundu ndanda bia kana ithi wana weakness no nundu andu maenda na kuso nibabika bo bandu kethia mundu ume ni wona kana yu mbesa hiki betike cha kwa na kitapia kana ni kwata for example musala wa ngili manere kana nongelwa musala wa bika 250 chambe ya kwithwa kina expectation sie ulo muno unaona yu mundu akona capacity yake ya uwe wake akona kana ndi alitoke tapia ni kwata achau ni kwata mbesa siana na yu wethe akana buba ithe abe na trust kendo chambe nundu ni independent nundu mundu usi wese mundu usi pe andu angena mundu asia kibeti chako na kithi no nanga kitabia ni kwata mbesa siana kiundu kito nombea hii kethani ini sio mbesa ila sievo eno niyo budget kini yani ni twele anawa lakini we ange matelewa mundu ona kuya no ongelwa musala kana musala no lilwe ndwisa kwatia yu wethe mundu umoziwe ena uwe wake wako hando chao kibeti chake kulingana nundu family ile lakini wethe ayuwe tia indena trust sana sana ni wethe andu ainge mena wisdom ya kwazekana nundu kibeti cha kwa nini kesi ni boni zobia mutwano wito ekani kitabia ABCD na be ange na mumeka u intentionally nundu ena zie mbithe sie bandu ite ate kwenda yemenaka wethe awende kwenda chao ndekwenda onena kana ndekwenda utabania ndekwenda olabia kibeti chake kana akwata mbesa sia nwethe ayu ni makosa azu yeah wairite kwika kila chonde weka nthini wa mutwano wairite kwithwa nundu kuose wa marriage yes tiwe na chimbithe sie bandu yeah. Asanti naindi tulikendeni wa mbesa ndwano mathimo banini imeona tupesa matona okuya wengi matona ya silingi na makai ya silingi wengi uona awe undu wawe na undu museo wa andu ila mendeni wa mutwano kubingwa ni account ila itawa joint account kuiya mbesa ndeni wa account imwe yuba une independent lakini no se ukwetha mwena account nondu saila mwena for example mwapingo wa bank account wena kibeti chako kethia for example ketha ni kithokoma na mutipingo wa joint account mutena chao kana kibeti kitewe yani lazima both of you mwe yani tibona niguo kila mundu ethe akiparticipate chao lakini ndia kana no mupingo joint account no ethe kana where you for example kibeti kina account kana mundu umende na account no lubethe abu you that means ve mundu gutumia longi nai unaona you mwena joint account no ethe kila mundu kila mwini mwabanga kana mwe contribute this amount of money obvious mwe contribute mbeza muteze kana in the next 10 years lazima mwena fashion kana mwenda kweka kina in the next mwena kindu mukwenda kweka in the future years in which ni useo muno kwetha mwena joint account lakini yena purpose ti kwetha na joint account muteze in future ni yake unaona nundu mwarero kwetha mwena joint account either mugazia kana no joint account ni kizi mwana akawa kana paketho pena kathina kwa umela bandu musika no tumie mbeza zia no nandu kanengane kindu cha muthembosu ku joint account ni nzeo nundu ya security ya imbesa sie mwende yes. Asante. Haya ongea itie pesa za mwanamke ni zake. Haya ni Francis Kimanzi ni Kariobangi Masako Kilungu ni kiseo maundu ni kutethea ni cia nandiko na vevata wa mbesa cia mundu ume na cia mundu muka naindi wasiata you usuno woni nundu andu niwezi methea na mawoni maingi na sio kulingana you na
uwi wa mundu mutwano interview bayarite kwitha bena differences yona kwa no nasio kana bayarite kwitha bena mbeza cia kuna cia mume mbeza cio nthe ciarite kwitha cia chao sisi enyu mwothe kila mundu ena right ya kwasia kana mbeza ini situ nondu mutwanite bayarite kwitha bena chao bena difference yes asanti. Haya, ongea akakulia mundu mukani waile kwa kanyumba kwa mume yuwe yuba uwe there bena challenge nondu kendo chambe unless mundu mugozi ethwe mwipio nethwe enanga mundu mutange 100% lakini ta mundu ume yungi advice mundu is not advisable mundu ume kwake wa mundu ume kwake wa nimuka nondu yu wake wa nimuka we nombezu by the end of the day mundu mugozi mukakosa na yasia nondu andu no makosa na mitwano akakuya umala between you na ke you la wairite kumala enomba tiwe nenge mundu ume nundu nomba wagukirite kwake yu baune bodo kwazia undu ngai waize kana matumaini ma mundu mukawo ndi akekia ba mundu umeni yu ukethia yu wake wane mundu mukayuwe mundu umeni wa watwika chau nitawe mutwa nitawo twaitwe yu ku mundu mukozi ni wo kutawala chau ini short ona mundu mukagethwe na mbeza kwi mundu umeni ni hakana mundu ume onaku ne wa mbeza mbeza tisia mundu muka nduketikire akwakie nomba sana sana ethwe 100% past part ona kwikie mbeza accountini kana unenge mbeza kwi nenda twake no yotho we ni we na responsibility ona ketha ni kuthiko wa mabia ni kuthiko ukatumia ndala wala me uthukuma ukethia we mundu mukagira kumia mbeza wa mundu we no kuze kana ni we wakie lakini akala we thea mundu we munjengo ni aungamite bwa kazi aje ona mundu mende unena ukethia we asi hapana nenda kigwe na wese kana silingi oni nyanume no wese kana mbeza ini nyume ukethia bena recognition yesu ukethia bena thina lakini yu mundu umiona utumia wakili kiazi ukethia yuwe kito muchenga ukamwya yuwe yete mbeza ona ketha we nacio na nyende nacio ninguthio ungamia munjengo na wewe yani wethia we ni we wendezie mundu naku ona andu ala mengu kwake makasi fulani ni we kwake ni we tumuona ni we waka yu ona mundu mukozi in future akeza kwazia kana nombezu ni we waakie ona mundu meno wazie we nyona ndize kilo neno yes wethia we wisdom unaona ni wisdom nondu yu kana wanda yona we mundu muka ni kuona apart ona utena mbeza nondu kila mundu ndela wana utothe ona utena mbeza mundu muka no siaze we mundu umo ena effort yeyote ona kethwa no wetho utena mbeza lakini ukethwa na kireko kise ona yu is you ngwazia mundu muka siaze mundu ona kethwa mundu muka na mbeza no siaze mundu ume wena fashion mundu ona kethwa ndena mbeza ngamu support na mbeza we ena kireko kise kana no kuthi bandu akaka nomba kana akawa mavia akawa muthanga akera kila kindu akauka nomba na ni munengie kana ngamunenga mbeza akathika lobone kana akathi kuenjoy maisha na anana yes. Haya, asanti. Ongea kulia, ni lazima mkitaka kupendana mtu apewe pesa kana ni lazima wenda kwaenda mundu kana mwambia kwenda na ukanenga mundu mbesa I know wambie onenga mundu mbesa bubwendo sundu wawe wo kweli sana tuya sisi traditionally na biblically wendo ndu wawe bandu mbesa ikwapia mbesa ziuka nundu cio no ikwendeka lakini yarite kwithwa wende mundu nundu ena mbesa nundu ve twenge na mwethi kana umiange wile ya mundu uzu by the end of the day lazima nambo na kanangu nenge mbesa ni buomende that is corruption in marriage na mweza kuendea muno yes nundu intention ya wendo uzu ti wendo wo kweli wairite kwenda mundu ona kethwa idiata ukamwenda 100% mbeza ikoka bandai yes na ndio na bailiu mutai witu pe au meangi withia momithitie maundu ukethia mundu umeo eona mbesa eona kalika kibo eona mbesa we lakini enda ona nya mundu mukanye ndikindu nikenda isekana kumwenda ukethia kwanza ona mathi out mundu mukani wo kuthwa chi ni wo kwibachi ona saa ingi angi mamu yao na ndina ya ndumie mbesa cia kwiba lunch undu usu ni wona awe wawe kuthima munyanya ukana no kwendete kwa kumumelisha maisha you to atia traditional ingine traditional kana weta ndo siasia from all the corners mundu kila mundu mena different background number 1 no izi mundu ndo mwizinesa na mundu no kwenda musoma akiri kana no kwenda manai we mundu intention yake ni kwethwa no kuona nina tupesa nicho kitumio kie balani kana nicho kitumio komenda you reaction yesu ni tetha cia muno relationship mbinge nondo mundu kana mundu mwe ko
na ethia kana mundu muko for example mbando no kumuthoya chei mbando no kumusupport na we eona mbesa lakini aitho ndakethwe ku etho ni intentional kana endo soma u mundu muka uketho we ku gusoma u mundu muka no se muno no for example ni unenga example nakwa ngitwana nyi na ina thina mwingi muno very pro ukethia yuona nenge ama sandals yange tofauti green yero na yule na kama nie na kipeti chakwa na kama nie na chokya kiatesa electronics ovando na yule weze mundu aita electronics yule mundu ina mbesa na wengu ila wekia ni nguonzeo no na zangi naenda apu kethia izizia muvuto la ngiti akambia no thinga kuthoya no wa muvuto museo ngamuya nitanunua tu na whether are you wetu etwana by the end of the day ni wonia kana mundu we physically tip ndia pretend ya lakini wona ina thina seriously kila wonie kana wo mundu ni qualified kutweka chao nenda kumwithukizia none kana mundu ena future wona yutweka low ukethiona twathi hoteli twalikao bandu hoteli akazia utakura nini ukethia weni woko ndo ya chao leo na kwa nini nenda upanga ni mundu mene na mwaza ingi mimi nimeshiba no ethia niona nza lakini ndo moni dia ndiye ndaende thia muno unaona you twende uwethia you by the end of the day twende ano soma na wethia you sisi akona we ena mbesa no wona nyindie ka intentionally wona ina thina na mundu ni wear up kwenyi unaona intentionally lakini by the end of the day aziziona ala na sije mundu kusindu ilo kuna nundu of course na imutangie na nane na ndiro sianga inanga mweyasu mwene nisinga ya kandathi mana ambekenesa nanga muoni dio mpaka sindu ila nandikete mwako zu nenda otwana nandikete bandu kana sindu ila ngwe nanga yambikie mwako zu nenda otwana na kia munizia kona a good wife mbona kie ona azize sindu izu ethia ki chambe uni mundu wena maoni na ni mundu wendete baza nundu wena nwandikite bandu kana ni mundu mutangie ko wenda azizia chao you for example mundu umi ayo thaukia weta mundu muka ona ndo airede gwetho izo ani aziendu izo kana mundu mbona nona ena kakale na mbesa atona gwetho ayo kakale ka haya ona ngwizo mana akitakoza ni gwa kupembereze usizie chao lakini weta olike box lakini weta mundu muka ndo siazie aziendu izo ukita osiasia destiny ya mundu wi ni miao weta mundu ume weka new no wairede wetho isoma umundu mukoke ndo mana we mundu muko okabala ni kwetho ni na mbesa na yune voka aza ingi mwathi mwende uko na mundu mukambia kwase ai na mutu no nyine muthoya riu no nyine muthoya cha uti mundu wakweti mundu wendo mbena yu mundu mukozi wethia ni wasemba yu mundu mukozi ethia atwika unqualified kana ti mundu qualified ko twawa ni mundu umozu na mundu umozu we aende ano mandonge nonge mpaka loka kwatiria mundu wa muya wenyo ndiye ndo mana wetho wina mbesa kana ndwena sio nyine ngwendete udio ndo ini yes wow asante na ndive musia isi ongo kwasia mimi si kupenda mume wangu juu ya pesa but akonazo shida in-laws wakiona vile naendelea wameanza kumwambia mzee ananikalisha maisha ya juu na shida iko hapo asia kana wenda aendea mume wake mbesa ona kutwika esio lakini kula utwaitwe alameta wa in-laws mona maisha kana thayula mume wake umwikalasia mayasya emwikalia maisha mayulu naende kule yakwa ni in-laws kana athoni ma kula mundu utwanite kana kula utwaitwe ni maile kwitha maili kilila mutwano kwenda kumanya kana kwenda kutongwesa kana kwenda kuweta umundi mwaya na mauni mwikaya na kiweti cha kunduka kitho wengwa si ataki kiweti cha kunduka chaki ploti ni maile kwitha mayumia mwa no that is wrong ni makosa nundu mutwano ni wandu ende nimwe mwatwania we na mwitusu kana nimwe mwatwania we na mwana kozu nimwe mweze kula mwako maninyi you number 1 mwitha wana maundu menu ni mwamba onena niguo gitu mwithe andu ni mekala muno maikeso twana me relationship ni akwendo manai we mundu methe wa mai banga misingi ya maisha mo la mwekala muno mutena mbotwana for example niwe andu mekwazia nitwekalete relationship ni miaka 5 kana miaka 4 we andu ange maketa osizia mundu na we andu ange mekala 1 month kana mieyili mwe yumwe you wethe ya thina munene muno kana saila methe wa mai vanga maundu mamusi undu makekala maishani ti kwekala ovu ovyo nijo wethe ayu bau mwivangu bai bandu ini rokela bai bandu inyaku okela kanethe yaku methe wa mwe between you two mweli you nipo wethe ayu most of the time kana za ingi
bayarite kwitha be mundu ukudikirira mutwano we mumwende ni we wina mume ni mumwarite kwitha muyasia kana mwivanga maundu menu mamusi maundu menu mamusi mwyarite asiai mwarite matethia ta responsibility nengaritwe nenga ino kila mundu lazima akatethia musiai ketha wina utonda unaona lakini musiai ndarito tegemea kana mundu we yanama kana we kiangu ya muthemba mwau iwe asia yazu men dictator mazembanga muno ithe ayu maina right yesu nundu kila mundu ena right yake duniani ku musiai ndena right ya kudila maisha musiai alikela bala beba thina ketha ni musiai mui for example mwina conflict musiai yako kakasia ba ni kuturiza kana kumwete bamwe in case ketha ni mukuthi into that extent lakini mwari topic avu nundu na mwiko mana bando mwaya mind fofu mwari kwekala maisha masheo kuringana nundu ngayuenda kana nundu ngayuathanite so musiai ni makosa muno kudikilela ai mukagwe kiangu omeo airite kwike yangu ya Mbesa ciana ni makosa muno kunira kuthi bedroom ya andu ala matwanite na inuizi ona traditionally ni kiumu yes Asanti. Vero, wanaume wetu wanasemanga hawawezi kutuambia juu tutaharibu zote. Na ndiye woni wake ni kwate easia aume maenda aweta Mbesa sio nundu matavyaka nimekwananga. Mimi mme wangu anafanya kazi lakini hataki kuulizwa mambo na school fees, food, bora amelipa rent. Nifanye nini? Easia mume wake nuthukuma na ndenda au kulwa yulua pisi wasiana leu bora ni webete numba no yu mundu mosu number 1 usuti mundu responsible we airite kweva azwane ingi ngundu no mutabia nundu wa mino twana responsibility ni ya mundu umeona tia mundu muka mundu muka na responsibility lake na mundu ume na responsibility yake yukela ndono rabya mundu mosu ni aikana wekweva rent ni weze rent na vaivandu lela Biblia yasia kana ndo mairite wa mino twana woka kwaku rent ti responsibility ya mundu muka rent ni kumaanisha kana mundu usu ndezi kila wendezi nundu school fees ya ciana isu niyo the most important nundu mwamino twana kila mwairite kwendezi bamwe ni kuya ciana bamwe you amino ivalenti weba bandu bokoma then na ciana yesu kulu kana ni wale ya kweba school fees kana kuwali usutimusi uzumuzi wetha wambe yakwanangeka yu mundu umozi airiro swane ai akambe yakwivare le akaivarenti akawaleu na akeva school fees na akia kevetineza ketho kikiseo nuona nundu yule la wambe yakwiko ukevetikina jokela kewe yani kekambe yo manda mundu ngiwa kutake that responsibility na yumuzi wanangike abu piu nundu be yakanga wethe ai we mundu umonde ukutethia mwena ake valenti peke yake na nukwenda ciendo ingi we mundu mukonde kolacia ni umia Mbesa ba nijo wethe amizini yangange kana mambe yakumalanza komanda nundu mundu mukana ake amanda mundu umwe wako wikatu utono mu support yu mundu umozi ale rozwani akele akaikana na zindu izu akambe yakuwaleu akambe yakweba school fees na kwe akibeti kiungonse kikale maisha masio kala no kwenda ukimaintain yes lakini ndenda ukimaintain kalogu kalogu akethia kyozi we mundu ngi hai Vero nyekilanisi ni kana mundu muka kuma mwambelelio ethia watamutethesia lakini ve kukwatiania satani ndesa kuosa mwanya katikati wenyu ni kuelewa tutaelewana kana mundu ume na mundu muka maithu kumani wathimo na moyesa kuona thina kwikiania nicho keyword Mutwaano ni Sylvia Mwikali kuma Nairobi na indi ni movea Sylvia ongekasia mme wako anafaa kukuonyesha pin zake za Mbesa account lini sababu naelekea mwaka wa pili na alikataa kunionyesha na nimemzalia firstborn siamu egule mundume ailo kuonya pin siage sia Mbesa indi nunduwe no minute mwaka wa keli na ona no musiaiye mwana yu Mutwaano ni wa mino twana bege nugeta wa ona sindu tionde yoka bege nugeta wa next of kin ebe ya weki beti chako number 1 ketho we Mutwaano sinu gokwe na yu sindu zierwa pin cia Mbesa cia bank kana kila anything kindu chonde secret kana ketho akikimbithi ndene waku ale tokonia kibeti chako in fact kibeti chako yale ta kwewa be kuyandu wange na kuunza kana ipin ayu for example mume
unfortunately mume mwake kwa tebo wambe othio manda mbangi pini siake ona mbangi niweze mageto senga mageto gushuku kana watu aitwe ni mundu ucio you we there no se ukwethwa kana immediately mwamino twanu ndi muoka pamwe undu webwa manda muzi waze kana ne bethe ambe na kwikiana mutwanoni you arere kwikia mukau kana mume ukamunenga kila kindu ukethwa niweze pini siaku cia mpesa niweze cia bank niweze kila kindu unaona nundu nduthiku withinduro mbeza nundu andu angi ni makia nundu wakwazia kana wamino nenga mukau pin no athi withinduro mbeza otese azu ni makosa nundu yu mundu mukozi nake akethwa atwika irresponsible kwa mundu me immediately mwamino twana waireta kwetha wina chao na kwa the other time nina 11 years in marriage na kumala na atwanie kindu chambe kwikana nengie kibindi chawa getha twikala ona ndwizo manangana ni mundu na mukanundu most of the time we have twitha twifiri muno ya wethi ona zaingi kila mundu twithe nona sai batengali ni twathi mau bala tukwenda thimbona tuvike tuona na twenda utunanitie nesa tuthaukite nziani no ithia bai mundu anotono manangana andu azuni matwani no ngutabize kana kini kibindi chako you wethi you problem nene kibindi chaire to mana details ciaku cionthe kana waire to kinenga nundu wi bai kimbithe kibandu kuni makosa mundu ume kuleo nenga kibindi pin cionthe cia mpesa cia kila kindu nundu uzuni wa security atepo kana uketho we muowi wikata tio woto ma athiaka withindro mbeza muenda hospitali yes. Asanti. Ni Mbethi kuma mitaboni munumuka ni wailwe kumutethia mume wake atena wea na endi ntina mathani kulio kana ni utumani watu mana endi munumuka ni waile utethia mume wake etande wiani. Mimi tangu niolewe sijawahi pewa pesa. Kupewa ndio sio mwiata kuzuni mwiata na mbeza ziake yuwe ya mbeza yenenga na wewe lazima wewe na kidomi chao na wa mbeza yes. Haya, boyfriend yangu ananiambianga nimzalie mtoto na afanyi job, nimfanyie nini na sitaki. Uzui ni boyfriend yu watu wenene kuhusu mitwano tuwenu na wasia boyfriend wasia boyfriend tofauti na chao na mitwano nduwete mitwano nundu maitwanite musia ya mwana in fact that is a sin ni dhambi mutavyo na ndi ndikambosia ya mwana ke usundu muitwanite andu alama sia na alama twanite na manengete wathimo ningai nundu mutwano wonthe ni mutwano kwa uwe amba yu twana na endi ukamusia iya. Haya, ongea etia na mkitaka kupendana na munashinda mkikosana kulia andu mwithie ni mwendo twana na mwitindia kukosana mwele kwikata the process ya kuambia maundu nundu kila kindu jambia bethi abena no betho na kukosana na betho bena kueleanwa kwa unda umizie na ende ana kupoya ngai na aima na kukosana kumana na chau nundu bekira me ukosania mayukosania mana yes. Aya, asante. Ongea kasia Vero, mimi niko na boyfriend na hajawahi nipea pesa. Tuachane ama tufanye nini? Naomba mtisaidie. Na ndi maunda wa boyfriend kwamba unenga tumbesa itakwenda mathina. Usiputelea aziate tu. Anyways, you know the relation in being fair for example as you missing mingi na thina mundu we there kwena a lot of suicide kana ndo ni mambie kwiwa kwimya thayo aume aka nundu wasindu cia muthemboso nundu number 1 you muntu toso kwazia kana twabika mitwano mbeza nicio problem nilane na muno na wale toso bia sana nundu mwikeso kwazania mbeza na mume kana mukabu nundu sio mbeza oya sio newe mbeza nigo mundu asindane wa mbeza isi yake kotwe biashara nundu kutwana ti biashara be andu ange na mumenda masiazu makona akange makaza mundu no wakoza iwe ni boyfriend wa mbe yu wakwata wakeli enda kwa mbongo bena iwe lya uzu no kola wendezi na nicho ningwazia kana mbeza baiba ndo jaire tori kilela una wembeza kana ndo kane uketho wendo twawa mwe kuthana musimu seo siana nzeo mutu aiziana zukuru na musomithie na mwetho mwina maisha maseo vandu ni yani wale ndo kweba kana mbeza si option 2 wambo thukumia wendo umbe nundu wendo we wo kwedi musiene weitha we mbeza kana itebo
wendo ucio wairite kwendea kana relationship ucio ali gwikara maisha. For example ngathio gukudia kula nae iwe mucie na ethiye inyakwa avuawa ni ithiakwa muno na na ethiye kana ni wavuawa tigo na we bai mwe wathi kwa mucie ekala ku kwitona avuawa mbando kana ndaka nundu we ina gitumi cha gwikata gitumi chakwa nundu ninatwa iwona mume wakwa ena right ya kwiko ndu kwena balani although is unit tradition there as mundu abwemuka ni makosa nundu ona wavuawa muka unenge baishiria yu lakini nendo kunenga kana traditionally andu azu ni meze kana twina atwana nundu wa Mbesa kana nundu wake tumikina twatwana nundu ni tukwendo ya ciana nesa na kwikala maisha na twetho na musimuse ku wethiye kana yu inyakwa ona be Mbesa na itevo we maisha make mayo sawa na twende nesa my sisters my brothers twende nesa nundu twaiwe na nitwonie we inya itwaivua kana ai conflict ira ziokela muzi ya hivyo lakini nundu we concentration yake ai kana nenda kwaka muzi lastly maakie muzi na maende ya nesa na wethe aba bandu bena conflict cia Mbesa sijui ni wane Mbesa kana ndo na nenga twengata wa sukulu tukewa tuoze ibanga tukaime kwene kana tukathi tukamande Mbesa tusioke sukulu kuwenga twa sukulu mande ambao thukuma memendi ndo siringi 50 naona ku that means Mbesa be bandu ciali kila geze muno ne pe wendo yes kini cho the most important wendete mundu number 1 document suicide wendete mundu kana ndo yewa ndo nyumya thayo wendete mundu Mbesa ona sievo kana itevo ni mwende yakwe kana nesa na mundu ume ona Biblia yazia kana mundu ume aufakamia wane wendo wa mundu muka nundu mundu ume ozu wethe abe akange na mundu ume wona ta wina weakness wekila zawe kala we mukodia wona we mundu mumwaza asiana wona ndwe yasiana liu nunake mundu mwendenda ku provoke wakana ndenda otapwa nai wamino tabia mundu ume naye oka atwika akichwa ngumu lakini oka muonia wendo the key thing then wa marriage ni wendo mwamina kwendana ve final Mbesa sievo na itevo mwende ya nesa na lazia kuka mbandu mwende ya no saba ila wana problem yes asante ene ni yuko atyo kana asiaisia maitu ni mavikia na utawa yulu wa Mbesa na Mitwaano disi wenda menuke na chao kana wenda matiwe na chao muthethani wa umuthi yulu wa unene nyitu wa Mbesa na Mitwaano na Mitwaano ngindu kita ndo no device kana final no kwasa kana mesi ila wana maundu maingi na of course twe bandu niani pede awona ngai mesieni na bado setani ede awobo yukira ndo no device mundu Mitwaano ni kana kindu chambe wendo wetho wicho kini cha Mitwaano wendo ni wenda mundu ndena mau yes no amwenda yes no amwete kwaku yes ndena mendo no amwenda yes yani wendo ni wo final thing ndeni wa musi nundu wendete mundu ndumwika nai wendete mundu ndo zwania nai kumuhusu wendete mundu ndo ambe yo muma maele to umanga na musi you the key thing ona andu ala maende na kwibani otwana mwareta kwithwa kana the key thing mundu ni na mwenda ID undu oidie na either kwithina mwitwana mwathi kanisani mweke wambete mwiya wakana pe maundu we wandu wa mchunganja yacio uzungete na wake kana kwithina emu atemu chau you sindu isu nicio the most important by wandu wasia kana Mbesa kutembeza kuimbeza na kutembeza yuko the either wa imanisha kana wendo wivo ni final yes asante na ndi mundu enda ukwatia akwatia ba nikinetuka vikia na 10 kilo kitu muthani wa umonde nenda na Facebook account Anastasia Njue Twitter the same Anastasia Njue na ni mutavania nenda wana kanisa na mundu menda wathi Facebook kana wathi into any official nini sito online pen details ila sia namba ya simu idoto no contact the church kebano kwenda otethezwa ki spiritually no kuna namba hizo cia simu na ndio recharge na no topikia wendo mbando wendo mona personally no kuna namba hizo yes yo so kata baloto mona na ndi sibe pe amwitu withi ya maina simu hizo cia kubalabala mesi kulika Facebook mesi kulika namba su obisi no itho medikene namba yo obisi yes no ninengane 0716
0716 680 160. Tungilela ingi 0716 680 160. Asanti. Naini musiaisi yake kilungu cha amuka vala travikia kutawayulu wa Mbesa na Mitwaano. Hiyo kwa tiwa kana Mbesa si hivi kia kuidha si kisi kana kuidha itona kuidha siete mikangala nyondini wa Mutwaano waku kilungu ete waninye Veronica Siombua ntitungeombea munene nundu wa kutamanya na kwa kumasaa umwe ngina saa isu siavika tukamane saa muonza ndi unengelelia vilingi wa mauvo kwa huyu tiwa Inesa.